Palamende va yimisa xirhambo xa MK Party kambe Javulani Khumalo u rhamba swirho swa vandla ku ya hlambanyiwa ePalamende. Vaaki va le Galeshewe Kimberley va kombisa rirhandzu hi ku phalela ndyangu lowu nga hlasela hi ndzilo. Magana nkarhi na kambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Palamende yintshwa leyi nga voteriwa n'hweti leyi nga hela yi ta pfula ximfumo hi Wavuntlhanu wa vhiki leri hi awara ya 10 nimixo. Muavanyisi Raymond Zondo u veke siku leri ra ximfumo tanihi muavanyisinkulu wa tiko. Leswi endzhaku ka loko muavanyisinkulu Zondo a kume ximfumo nxaxamelo wa mavito hinkwawo ya swirho swa Palamende ku ya ku hambanahambana ka mavandla ya tipolitiki. Zondo yena nga ta fambisa ntirho wa ntshamo wo sungula wa Palamende laha ku nga ta voteriwa xipikara xa huvo na president lowuntshwa wa tiko. Palamende yi yimise makungu hinkwawo yo lulamisela ku va swirho swa MK swi va kona ePalamende. Leswi katsa tendzo ta swihahampfhuka na ndhawu yo tshama eCape Town. Leswi endzhaku ka loko vandla ra MK ri lerise swirho swa vona hinkwaswo lava nga voteriwa tanihi swirho swa Palamende leswaku va nga yi ePalamende loko yi pfula ximfumo Wavuntlhanu. Mulweri wa Palamende u ri va teke xiboho xo yimisa makungu yo amukela swirho swa MK hikuva swi tikomba va to hakelela mali mahala. The parliamentary administration is in the process of making arrangement to provide travel and accommodation for all members listed by the IEC as handed over by the Chief Justice to attend these sittings and the associated onboarding activities scheduled in Cape Town. In light of the MK Party's express decision through their legal representatives not to attend the first sittings, Parliament has cancelled all arrangements for accommodation and flights for the party's elected members. This measure is to avoid incurring fruitless and wasteful expenditure. Kasi musunguri wa vandla ra MK Javulani Khumalo loyi a nga hlongoriwa eka vandla u ri i ta ya Palamende loko yi pfula Wavuntlhanu. Khumalo yena u sungula eka nxaxamelo wa swirho swa Palamende swa vandla ra MK lava nga voteriwa ka nhlawulo n'hweti leyi nga hundza. Eka xitatimende Khumalo u ri ntirho wa Palamende wu nge yimi hi mhaka ya swirho swa vandla ra MK lava nga ta chava ku ya ePalamende hi mhaka ya swivangelo swo karhi. Vandla ra MK ri lerise swirho swa rona leswaku va nga yi ePalamende Wavuntlhanu loko yi pfula. Va kaneta na mbuyelo wa nhlawulo lowu wa ku hundzaka. Hi le tlhelo Khumalo u karhi ku tlhontlha ku hlongoriwa ka yena eka MK Party ekhoto. Kasi nhlangano lowu vekaka tihlo ka mafambiselo ya swa nawu laha tikweni ku nga Judges Matters va ri mavonelo ya vandla ra MK eka matirhelo ya Palamende ya hoxekile eka leswi vumbiwa ri lerisaka swona. Section 53 of the Constitution says that the quorum of the National Assembly, for it to pass laws, to pass bills, it must be 50% plus one. So that means you need 201 members. But for any other business, including the election of the Speaker, election of the President, whether you're noting condolences or congratulations, you need a third of the members of the National Assembly, and a third is about 134 members. So the bottom line is whether the members of MK attend on a particular day or they don't attend, the members of the National Assembly who do attend will be enough for the National Assembly to continue with its business. And so that is where it ends. There is no other interpretation beyond that. Vativi va tipolitiki va tshemba leswaku ANC hi rona ri nga ta rhangela mfumo wa nhlengelo. Eka nhlawulo lowu nga hundza a ku vangi na vandla leri nga kuma tivhoti to enela ku kota ku fuma tiko ri ri roxe. ANC na rona ri tsandzekile ku hlula nhlawulo ku nga ro sungula hi mpfhuka lembe ra 1994. Hambiswiritano un'wana wa vativi va tipolitiki Asanda Nwashing u ri ANC ri ta swi kota ku va makombandlela eka mfumo wa nhlengelo. The one who's going to have to do a lot of thinking and compromise is the ANC, because ultimately they are the ones that have to decide what they will and won't accept. And that is based on, whether these things are aligned with the democratic principles of South Africa, but also their own ideologies and principles. And
as a political party, because, for instance, they can't just accept a DA that says, destroy minimum wage, because that is a key tenet in ANC policy. Or another political party coming and saying no more social grants in South Africa. They can't accept that because that is a key tenet of ANC policy. Or even someone saying kill BE and affirmative action, because again, that is a key tenet of ANC policy. So the ANC still has a lot of power in this process. Vanghana na vaakelana va le lokixini ra Kgaleshewe Kimberley va karhi ku pfuna mhani loyi a nga lovela hi n'wana eka mhangu yo tshwaka mukhukhu. Xin'wanatani xa munhu wa malembe xi lovele xibedhlele laha a karhi a tshunguriwa timbanga to tshwa. Mhani na un'wana wa vona va tshwile kambe va ponile. Xivangelo xa ndzilo a xi tiveka. Makhelwane Ben Moyilwa loyi a nga mbhoni ya ndzilo lowu nga teka vutomi bya n'wana wa ha tsemiwe nhlana hi ku tsandzeka ka yena ku ponisa n'wana lo thando caka. Mukhukhu wa Moyilwa na wona wu tshwile hikokwalaho ka ndzilo lowu a hangalaka ni mukhukhu. U ri a ri ekaya ka yena loko a twa huwa ya sesi wa n'wana loyi a nga hundza emisaveni laha a kombela ku pfuniwa. Moyilwa u ri va ringetile ku ponisa vana lava ha vumbirhi kambe swi tsandza. Hi ri pelo wa ke botlhoko for ngwana o monyenyane loko a na le mohukung hae wa bona yana o dipi yana a letile for haka yana. Tata wa vana loyi a nga tshami na vona u twa ku vava hi rifu ra n'wana wa yena. Maabane ke le ko hospital ke le go tlhola yo motonna mare ke a ke motsa gore a ikutlwa jang a ba re papa nna ke amogetse ke itse gore le se go tlhokaetse ke ke rana o bone jang gore se go tlhoka papa ke mmone gore ngwana o lang ka la tshela yo. Lava tsakelaka ku pfuna hi mali yo lahla va nga endla tano. We're still requesting and pleading with the society to please, whatever you have. It is winter, the child is in school, there's no books, there's no school uniform. So whatever you have will be highly appreciated, even if it's old furniture that you don't use anymore. We request that let's assist one another. And also, as we know that this is the fire month, so we will be starting with a fire awareness for the month so that we know how to protect our society and our community. Eka yin'wana mhangu vana vanharhu va lovile endzhaku ka ndzilo lowu nga hisa yindlu ya vona ku hela ka vhiki eSwartfontein. Holobye bya vuhlayiseki eEastern Cape Tlolile Nqatha u kombela vaakatiko ku pfuna hi vuthala mayelana no dlawa ka ntsevu wa vanhu va muti wun'we. Ntsevu wa vanhu va ndyangu wa ka Nqedo va dlawe vhiki leri nga hela eka ka vona eTsolo xifundzenikulu lexiya. Nqatha a endzele muti lowuya namuntlha. The purpose of today's visit by the provincial government, the district and the local municipality, after this shocking incident of the killing of 4 family members, we are totally devastated with the incident and coming here to show our solidarity with the family. And we have since appointed a provincial task team constituted of senior investigating officers to investigate so that we can bring to book the perpetrators of this heinous crime. And we call upon family community members to come forward with any information which can help to speed up the investigation. Kampani ya mphakelo wa gezi eJoni City Power yi ta sungula ku tima gezi ku ya ku hambana ka tindhawu ta masipala wa doroba ra Joni. Gezi ri ta timiwa ku ringana tiawara timbirhi nkarhi na nkarhi. City Power va ri gezi ri le ku tirhisiweni ngopfu hi mhaka ya xixireko ya xirhami. Vaaki va tirhisa gezi ku ringana ku tikufumeta xixika lexi. City Power yi ta tima gezi hambileswi load shedding ya Eskom yi nga yimanyana. Se swi na ku tlula tin'hweti timbirhi Eskom yi nga ri ku timeni ka gezi. Gezi ri ta timiwa kusukela awara ya 4 ku fika awara ya 10 nimpundzu na namadyambu. Va ri leswi i ku endla leswaku gezi ri nga vi ehansi ka ntshikelelo ri kala ri helela ra makumu. We are not going to plunge the whole of the city into darkness. It's only identified areas that we have over the months been monitoring the consumption levels there and also the behavior around the usage of electricity by our customers. And as such, we have arrived at this hard decision
to basically implement load reduction if we are to basically save the electricity network. Our network is currently at critical levels due to the continuous demands, which is higher than the system can basically withstand. As a result, load reduction is being implemented in areas where the load actually exceeds the designated maximum capacity of our systems. Over 80 areas have been identified for this program, and they are grouped into 6 blocks for load reduction, so which will not exceed more than 2.5 hours at a go. The schedule is being implemented during peak hours, as you rightfully pointed out in your intro. That is between 4 to 10 in the morning, and also 4 to 10 in the evening. Masipala wa Tshwane nakambe u kombela vaaki ku hakela mati na gezi na byin'wana vukorhokeri. Lava nga sala endzhaku tihakelo ta masipala va tsundzuxiwa ku tihlanganisa na wona masipala va vonisana. Masipala wu tlhela nakambe wu ya mahlweni na pfhumba ra Tshwane ya tima ro timela vanhu lava nga hakeleki gezi na byin'wana vukorhokeri. Vatirhi va masipala va pfa va hlangana na swiphiqo swo ala ku pfuleriwa gede hi vaaki lava kolotaka. Masipala u kombela vaaki ku tirhisana na vona kahle no xixima milawu ya masipala. We are coming here to disconnect, but there's other areas where they've illegally connected. We've got a project that is going hand in hand with disconnection of the ratepayers and those that have connected illegally. We also appeal to residents so that they don't sit at home, come through to the city, obviously lay your troubles on our table so we can see how we can be able to exercise and assist you so far as arrangement is concerned and your affordability. And we are pushing hard because obviously over 60% of our electricity usage is on business, so we appeal to business to come through, and then the remainder is on national institutions and obviously residents. 1 cent is 1 cent too many. Mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC kasi ka mabindzu randi tilerile pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 18.79 cents, pondo i 23.90 cents, euro i 20.19 cents, kasi pula ya tiko na Botswana i 1.36 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,304 a ounce, platinum i $971 a ounce, kasi nxavo wa oil and base $80.45 impongolo. Isa mahlweni mahungu ya SABC. Ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa u ya mahlweni ekhotela henhla ePitori mundzuku. Ntshamo wa ntengo wu yimisiwa vhiki leri nga hela endzhaku ka loko mbhoni ya vachuchisi loyi ku nga mutiwa tinqingho kuma ka Vodacom Pink Vitilingam a vabya a nga koti ku ya mahlweni no nyika vumbhoni. Ntlhanu wa vanuna va le ka ntengo dlawa ka n'watipala wafana na Orlando Pirates loyi a nga dlawa eFosloras evuxeni bya Joni hi lembe ra 2014. Mutiwa swa tifoni wu suka eka khampani ya Vodacom u ri selulafoni ya Senzo Meyiwa yi endliwe sim swipe hi n'hweti leyi a nga lova hi rona, kambe a nga vulanga leswaku yi nga va yi endliwe hi mani. Hambiswiritano u ri sim swipe yi endliwe eSandton a Joni. Since we have established that number belonged or it was associated to David Matebola, did that number at any stage have any contact with any number associated with Kelly Khumalo? Yes. If we look at exhibit J1 on page 1651, you will find the lower part of that page, 27th October 2014 at 7:32. The number ending 3899 called the number ending 4358
which was on voicemail. Duration lasted 6 seconds. If you move on to page 1653, still on the 27th of October. At 16:08, called the number ending 4358, which was on voicemail. That call lasted 7 seconds. Thereafter, at 17:15, another call was made from the number ending 3899 to the number ending 4358, which was still on voicemail, lasted 4 seconds. Round about 17:22, a similar activity took place. That call lasted 14 seconds. Thereafter, a few seconds later, at 17:22, 3899 called 4358, which was still on voicemail. That lasted 7 seconds. Towards the bottom of the page, at 19:10, 3899 called 4358, which remained on voicemail, and it lasted 17 seconds. Over to the next page, 1654. Page 1654. There were two activities at 21:25 and 21:52. 3899 called 4358, which was still on voicemail, and those calls lasted 6 and 7 seconds respectively. Philithingham u langutile ku yisa emahlweni vumbhoni byakwe mundzuku. Kasi tlhela ka mitlangu, mudzaberi wa Bafana Hugo Bruce u ri xipano xakwe xi lulamile ku ya ka ntlangu wa mundzuku na tiko ra Zimbabwe. So our team is very physically aggressive in the right way, not brutal, but aggressive. So that will not be different tomorrow. But again, I believe in my team. And when you can play a game like we did on Friday and the games before, then you have to be able to win against Zimbabwe tomorrow also. Kasi ndlela leyo emakume mahungu ya siku ra namuntlha i khensa ku va mi langutiseni. Vito ra mina i Musa Mabunda. Ripelela.